Saungot ki gertong ka United Democratic Party UDP gibanya aireng ha election MDC Sheikh Khasils Autonomous District Council kilapoi bantap kerteng nyalade ha ASBT moyong kini ki gertong ki kintup UMLA gamau plang dingye constituency uba Matthew Beyonsar Kurba uba Mitcher Wankar Nalaban Mauprem constituency uba Augusta Jerwa Najayau constituency uba Desmond KL Maulong Nanong Thamai constituency. Habakren kilap thai kbor uba Matthew Beyonsar Kurba ulong budan gejingkenben banyo e gejingjob hakini election namar bo lalong lupa kum UMLA badlu adep banle buon gikam kadbana kaleng ba Desmond KL Maulong ulong bagathong ba khmat jungu lada uyo e gejingjob kalong ban pentrikam no ya ka Traditional Health Medicine Commission namar hadu menta kadang long ke batulot bor harap dah jingkeman bersungguh bakal tamu boleh kelat di ngam tasi ngani on file dengan nomination apa akan dikasih tasi dia kajinglong confident ke jonga nementakan ke election ke jonga kalong ba hadian ba apa beraya kum candidate official candidate jong parti UDP na pot nok mai constituency hadian kajingnya ieng jingnya sam nang tara kimpolong di house meeting ko pair ngiyo i ba response ba kajingnya jadi pai ba jong mai constituency ya ka parti rulum bagi ong parti UDP mo kadang don utamanya buat ngangit kamba ki pai ba kin pai shot kan ke parti rulum ke parti UDP bangin ai kajing kersan ke Papura akan ke election ko menta panang skam ru ba da kajing di alam ti jong play ngangit skam mga support taw jong kajing job akan ke di menta kan jiba don lupa the council kum ka bangi ong ka land administration of land act 2021 kalau akan terekam atau kipor hadu bayalam ya ke isi da ka UDP hadu senam arajar kat khandai hadu senam arajar kulai tingi don ru ki clan bill ka balapan kobor ki dorbar kur ben ya ki dorbar shnong ki dorbar seng samla ki sengken thai nang ta de solid waste management act 2020 nang ta trading by non tribal act 2019 hakaba ki bon ki an ki ba lapan terekam atau por naka cingalam niti joka UDP hapo ka isi palangai skamba nakaliang ka jonga andang la sajet ladang sajet ku MDC bangane wan mi khamat ku MDC hapo dis council ka kamat thong ka jonga ka bangan trai hati kalong ba akwa ban penterekam no ikan ika Traditional Health Medicine Commission ka ba don hadu mentamane rei kalong ka plot bor hadu kata nomor ba kimdan bobut dien ban penskam ban terekam ke dekaan bat ngakwa ban bangan syem ka health tu ka first priority apa dis council ban penterekam mo ikan ka Traditional Health Medicine Commission kanong thamai constituency kalong ka constituency ka ba pair nagi constituency namar ba kawat dawan lala ben ile bat iba peniat ne bat komodisi am nani bat no ru dire ka jing kun kadon bai pai kun bai ada namar ba hadin bang lami apa madan ngapan kun hi bat no ru ka jing kun kadon bai don hapo ka UDP bat na aingu ya iba polling do ya ka ba I lalong ru UMLA minister manta Banado bangalarung haka UDP ngene itri sitom haka election MLA ka bladep ban penjob I tekumta haka ni kenti haka baila island ya nga ya ka bangen shimi ka benta bat mismo komen sibun ba ka jingtan dekat jong I bat nga ibani ya lang namar house nam arja ka khandai ngelele persya mai wan baningkong na wan baar man ngarem dutong ka bah news pabut tengah kermen ba daga bangi combine lang ya kabut share jong I bat jonga kermen ba kajing job kan wan kapding jong I parti kin kam ke I ke jai meriu litang ka wing snow bun napding jong I baro ke I ke jai meriu kiba ket kiseng balang kiba don haka kam sarkar ki reshimet bat baro I ke jai meriu andre hakani kenti ke menta I don kam ban pen I ka kam ngentrei kam jam ya kakam ngamar ba ngisngau thu ladang isukren ladang ngimla ban penrekam kata kalau ke ba skosi tingi ai baka kam kan trek kam jam banyak ketin kata ka don kam ba hakini ti bamata 100% namar ba baling ong gumta namar ba kini ki bekon menta ni ti kemudian ngata experience mo manangi iya experience kini gede election ke pasau jong
tengi hibun ki kam anta to dang ki pai bai ki dang ibit em hiban Abang kanji ya ka development hangang perlu satisfied. Nomor baka jiwan ki scheme na po central scheme ru kim padde kita ki bahe. Andre ingin sadon ka amendment jo ka schedule ha ba ka direct funding kan sawan bat ki bon ki scheme kum ka SPA nang tagin sadon padde ki scheme ki bon lagi department jo central department ko fair. Imat kita di kam di baki tidak ada apa konstitusi apa baki kita minta sesin aja kita bisa ada. Kabandingkong kabangali konstitusi ginay kren development kung mga jukren o mga development larang adon central fund niyo larang adon central fund niyo handray kadai alor ki an jiba kum MDC hagani katam ko mentang le ora sibun bagi ai piso kuno hadim bakal lumpering laon sno salaban nata atau pi yo di kesan bahan nampak lumpering ro ya kalau paring hagani ka kenti ka bomenta hagani kenti bomenta de how to session ka ba malaytay na banta kalong paring de mga malaytay ya kalong paring banora siya kalaban konsensi andre kaladon ka jingong baya ka laban konsensi onra siya po lay mukra ya kalau sabton siya malin andre ngalaytay hakatu kesengi po apo ka dorbat hawang district council but de hang tu ba kisara siya ka select committee but minta pi kuma pi minta kador ka itanat ka laban konsensi ilayo lot paro khat isnong ibaran tang hapo kalaban konsensi Kan AP nomor berpihak pun persia mereka tangi ubah rugi sulai mereka ubah sumber sulai bolok dia kita Pikoy ko lang ni MLA o yalo MLA kadika state subject abang ipat ba kitip MDC kadika subject riti dostor ban penne ya ka khandaw kasi ap ban penne ya ka kai ka pateng ban penne ya ka riti dostor kabag ngila deble mday bang isukran mday bang isukop handray ha ka por de isi ki jongi ilayolot Nilayo ekalan bil, nilayo ekalan act, ekalan bil lah penkelas ekalan act, nilayo eka market act, nilayo ka waste management act, nilayo yang kibabon baki akan tu, kunjur ki hima, kibon ki hima, kibampadon ki act, nilayo ki act, nang tapat ki resolution ki baper. Nila ay ki resolution na bentak ILP, nila ay ki resolution na bentak kaktin kasi bakandrung, but halor kaniru daladi ngalalej po dalhi ringkat baka party UDP ngilailet haltay ba ninyo on pendrong hajantar mantar ngilailet nakamantaban yo ikhtin hasi imta kisimting kum MDC ndai kadai ba thau ki an repair banya pingsan chu yaki an banya da yalau jong jai penrio ban penne yariti dustur jengi kumba jule hi kulong kuma kata ke dustur jengi den penne kenang begiwe ki justru namla giwe ki di persang giwe ki breu ko wan pinkla ya ka riti justru jam kasih tenrai inam syai ta ban Dia sebenarnya kita juga lepaskan tentang saya ke serta MDA kepada UDP kenang peta ikan ni barnga tre kumemele apa ji pada Ijon kam yupat na susna jam mapla konstitusi berapa we compare daga adun kanu parti ru henry kam ku jama ka peni ba anu ka don ka kam ka matre ka biang hi ka hunu pa ba